Ništa, idemo ovamo, pa malo kroz Skadarliju. Subota je 7:30. Kreće se u grad, bar ovi što će da se vrate do ponoći. A ono, verovatno je klasično kad se izlazi po diskotekama, tek oko 23 sata krećeš u grad, tako valjda. Tako sam ja radio. Ovdje neka fancy sendvičara. Skuter. I ulazimo u Skadarliju, to je Skadarska ulica. Ajmo pored čuvene pekare Spasa, lepinja u gulaš u Lepinji. Malo atmosferu ću da hvatam, da ne nabrajam restorane. Nije to od neke važnosti. Još veća gužva bila ovdje kad sam ja bio dete 80-ih. Mnogo veća. Treba znati hodati u štiklama ovdje. Da, ima baš dosta naroda. Ovdje je otvoren ovaj restoran. Ima dana, ja mislim, dobro, on nije radio. Ajde vidimo šta kaže ovdje. Ovo je sad novo urađeno sve. Evo ima tamburice. Ajde da ne snimam ljude tu, da ih ne uznemiravam. Ima i neke debele devojke. Ništa, 3 šešira pa ću se okrećem da ne idem skroz do dole.